Ikaze nanone kuri TV Rwanda, nizere ko ukomeje kugenda ugira ibihe byiza aho uherereye hose. Donald John Trump, perezida wa 45 wa Amerika, yagize ubuzima bugoye kandi butavugwaho rumwe, bwaranzwe rero n'imishinga ye y'ubucuruzi, umwuga wa televiziyo ndetse no kuzamuka kwa politiki. Ayo namwe mu mateka ngiye kuza kuba nkubwira no kuri TV Rwanda. Nizere ko wabanje gukora subscribe, like, share, hanyuma usangize n'abandi kabisa, unaduhe comment yuko wagiye ubona iki ganiro. Hano rero hari amateka arambuye y'ubuzima bwe kuva akiri muto kugeza kuri presidence ndetse na nyuma yaho. Ubuzima rero bwa mbere ndetse n'ubuzima bw'umuryango wa Donald Trump. Donald Trump rero cyangwa Donald John Trump akaba yaravutse ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1946 aho bita muri Queens, akaba ari umujyi wa New York hariya rero muri Amerika. Ababyeyi ba Donald Trump rero Donald Trump rero akaba yarabyawe na Frederick C. Trump ndetse akaba yaramutunze cyane w'imitungo itimukanwa, ubwo bari mu butaka ndetse n'ibindi. Hanyuma rero mama we akaba yitwaga Mary McLeod Trump ndetse akaba yari umwimukira cyangwa ari umwimukira kabisa muri Ecosse. Hanyuma rero se yagize amahirwe yo guteza imbere amazu yo mu cyiciro cyo hagati mu turere two hanze y'umujyi wa New York, cyane cyane rero i Queens ndetse no muri Brooklyn. Hanyuma rero icyo tugiye kureba ni ingaruka z'umuryango cyangwa se umuryango wa Donald Trump ko wagiye uzamuka cyangwa wagiye ukura. Donald Trump rero akaba yarakuriye mu muryango ukize, hanyuma kandi rero we yari umwana wa kane mu bana rero batanu. Se rero Frederick Trump yarazwiho rero gukomera, ndetse kandi Donald yoherejwe rero mu ishuri rya gisirikare rya New York afite imyaka 13. Ni nyuma rero ibibazo bimwe na bimwe bya discipline kabisa yagendaga ikemangwa cyane. Hanyuma rero reka turebe ku burezi ndetse nuko yagiye yinjira mu ubucuruzi. Uburezi rero Donald Trump, ubwo ndavuga mu mashuri, Donald Trump yize mu ishuri rya gisirikare rya New York, nyuma rero yimurirwa muri kaminuza ya Fordham muri Bronx, aho rero imyaka 2 gusa mbere yo kurangiza icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu by'ubukungu mu ishuri rya Wharton rya kaminuza ya Pennsylvania, aho hari mu 1968. Ibikorwa rero by'ubucuruzi cyangwa ibikorwa bya mbere by'ubucuruzi ubita Donald John Trump yabarakoze n'ibihe. Nyuma rero yo guhabwa impamyabumenyi, Trump yinjiye rero mu bucuruzi bw'imitungo ya se, hanyuma rero ngo bwibanze ku guteza imbere imitungo iri i Queens ndetse na Brooklyn, uko twagiye tubibona ko bari imitungo itimukanwa. Hanyuma rero aho hari mu 1971 ubwo rero yigaruriraga iyo sosiyete ayita ishyirahamwe rya Trump. Wumva rero ni nkaho ari Trump family yari imitungo rero ya Donald Trump ndetse imitungo ya se kabisa, uko twagiye tubibona hariya hejuru. Hanyuma rero Donald Trump katurebe rero umutungo kabisa utimukanwa hamwe n'ubucuruzi bwatsinze. Ibi nibyo rero Donald Trump yagiye akora, aho rero harimo bita Trump Tower ndetse akaba ari gorofa rirerire kabisa. Hanyuma rero intsinzi ye ya mbere ikomeye yaje rero mu 1980. Hanyuma rero hubakwa umunara wa Trump cyangwa bita Trump Tower, igorofa rero y'amagorofa yafite amagorofa 58. Aho rero hari ku muhanda wa gatanu, wabaye rero ikimenyetso cy'ubucuruzi cyangwa cy'ubutunzi bwe ndetse n'icyifuzo cye muri rusange. Hanyuma rero kwagura casino ndetse n'amahoteli, ibyo byari biri muri Trump Tower cyangwa mu munara wa Trump. Akaba yaraguye ubucuruzi bwe mu nganda za casino ndetse n'amahoteli. Yaguze iyo bita Taj Mahal mu mujyi wa Atlantic, icyo gihe muri 1988. Nyuma y'imyaka 8 gusa yubatse igorofa ndetse ahita kubaka za casino ndetse n'amahoteli. Hanyuma rero agenda nahindura ndetse ahindura imwe mu kazu cyangwa iyo nzu yindi imwe mu nzu nini ku isi. Hanyuma rero cyakora imishinga rero mu mujyi wa Atlantique kimwe n'ubundi bucuruzi. Yahuye n'ibibazo by'amafaranga mu myaka yakurikiyeho, ubwo ni guhera mu 1989 gusubiza hejuru.
hanyuma rero amadosiye yo guhomba kwa Donald Trump nubwo rero ngo agaragara ku mugaragaro ko yatsinze imishinga y'ubucuruzi ya Trump yahuye rero n'ibibazo byinshi cyane mu ntangiriro za 90 cyangwa 1990 yahatiwe rero gusaba guhomba kubera rero imitungo ye myinshi. Trump rero yasabye inshuro nyinshi igice cya 11 guhomba bimwemerera rero kongera gutunganya ndetse no gukomeza gukora ubucuruzi bwe yirinda imyenda. Kigero yaranze imyenda ariko akomeza gusabwa kuba rero yajya muri bank agasaba imyenda ariko akomeza kugenda abyanga. Hanyuma rero ngo ikirangantego cya Trump cyangwa icyo bita the Trump brand and media presence ndetse n'ibitangazamakuru ibyamamare rero uwo bita Trump yarazwiho rero ubupfura ndetse no gukoresha itangazamakuru mu bucuruzi yifashishije rero ubutunzi bwe hamwe n'abantu benshi cyane kuruta ubuzima kugira ngo rero buhiga ikirango kijyanye no kwinezeza ndetse no gutsinda. Hanyuma rero ibi ngibi Trump rero akaba yagiye binyuza mu myitozo cyangwa ndetse uko yagiye abikora. Mu mwaka wa 2004 ubita Trump yabaye umusitari w'ibiganiro by'ukuri bya NBC cyangwa reality show kuri NBC. Hanyuma rero icyo kiganiro cyitwaga The Plantace. Hanyuma rero iki kiganiro byongereye igihugu cye ndetse n'igitaramo cyerekanaga abahataniye guhatanira akazi mu ishyirahamwe rya Trump kimaze imyaka irenga 10. Amagambo rero ya Trump wirukanye yabaye rero icyamamare kandi igitaramo cyashimangiye rero umwanya we mu mico ya pop ya Amerika. Hanyuma rero ibyo byagiye bituma rero Trump ngo yongera kuza kuri iyi reality show akamamaza neza icyo bita Trump nyuma y'uko rero ngo yaragiye guhomba. Hanyuma reka turebe uruhare rwa Trump muri politiki ndetse no kwiyamamaza kwa perezida. Ibitekerezo bya politiki ndetse no kubigaragaramo uruhare hakiri kare. Uyu Trump rero yari yarigeze kwishora muri politiki mu buryo runaka mbere yo gutangiza kwiyamamariza kuba perezida. Mu myaka rero yo muri 1980 ndetse n'1990 yagaragaje ko rero ashishikajwe no kwiyamamariza uwo mwanya ahinduranya rero amashyaka ya Repubulika ndetse na Demokarasi. Yavugaga rero cyane ku bibazo byinshi birimo kunenga uburyo Amerika yayoborwaga ariko rero ntabwo yigeze akora umwuga wa politiki. Ubwo nibwo yaratangiye kugenda asa nk'agaragaza ishyaka aherereyemo nyuma rero nk'uko mwabyumvise kugenda aba mu mashyaka agiye atandukanye. 2016 ubwo yiyamamarizaga kuba perezida muri Kamena cyangwa ku gatandatu mwaka wa 2015 Trump yatangaje ko rero yiyamamarije kuri kandidatire ya perezida wa Repubulika mwaka wa 2016. Iyamamaza rero yabanje gushishozwa bitewe rero n'imiterere ye yo hanze, amagambo rero atavugwagaho rumwe ndetse na politike idahwitse. Ibyo rero ni ibyagiye bimuranga. Hanyuma rero ngo imvugo ye rwose yari ikubiyemo imyifatire ikomeye cyane kubimukira ubucuruzi ndetse no muri Amerika ku isi yose, ndetse yumvikanye igice kinini cy'abatoye cyane cyane rero mu batoye batishimira rero imitwe ya politike cyangwa abari batari imitwe ya politike yari arimo. Aho rero yateje imbere politike yo gukunda igihugu ndetse no gukunda igihugu, ashimangira rero ko Amerika ari iya mbere cyangwa America is first. Hanyuma rero kandi akoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane Twitter kugira ngo rero avugane mu buryo butaziguye n'abamushyigikiye, yirengagiza rero itangazamakuru gakondo cyangwa traditional media. Aho ngaho rero ibyo byakoze muri 2016 bisa neza nka copy paste byakoze muri 2024 nk'uko mwagiye mubibona igihe yarahanganye n'uwo bita Kamala Harris. Amagambo rero atavuguruzwa cyangwa amagambo rero atavuguruzanya, aho ni mu gice rero cyo kwiyamamaza kwe, aho rero Trump yavuze amagambo menshi atavugwaho rumwe, harimo rero amagambo asuzugura abimukira, abatoya n'abagore. Ayo magambo rero yatumye imyigaragambyo rwose ari inashimangira igihagararo rero kike ndetse mu bamushyigikiye babonaga ko rero ari umunyamahanga ndetse urwanya ukuri kwa politike.
hanyuma rero kandidatire ya Trump aho rero yaje kwemezwa. Trump rero yatsinze abandi bakandida 16 ba Republika cyangwa muri Republican candidate aho yari mu ishyaka rya Republike. Hanyuma rero barimo abanyapolitike bazwi nka Jeb Bush, Ted Cruz na Marcos Rubio, maze rero abona kandidatire rero ya Republika muri Nyakanga mu mwaka wa 2016 ari mu kwa karindwi. Hanyuma rero iyamamaza rero rye ryaranzwe n'ingamba zidasanzwe ndetse n'imyigaragambyo yuzuye hamwe na hamwe. Trump kandi akaba rero yarakomeje kugenda yiyamamaza mu buryo budasanzwe. Nyuma y'uko rero muri 2016 rero amatora ya perezida arimo araba rero amatora rusange, Trump rero yahuye n'umukandida wa demokarasi we Hillary Clinton mu matora rusange mu mwaka wa 2016. Rero siganwa ryarimo impaka ndetse n'amacakubiri, aho Clinton rero yashimangiraga cyangwa yashimangiye ubunararibonye bwe ndetse n'ubushobozi bwe, ndetse na Trump yibasira inzego za politike nizeza rero ko azavoma igishanga, dore ko rero aho hari muri Washington bwo yagendaga avuga ayo magambo. Hanyuma rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika intsinzi ye rwose mu byababaje ndetse bitangaje, Trump yatsindiye ishuri rikuru ry'amatora cyangwa yatsinze amatora nubwo rero yatakaje amajwi ya rubanda. Clinton rero mu majwi agera kuri miliyoni 3 yabonye rero ibihugu by'ingenzi bya swing ndetse nka Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, ndetse atora amajwi rero 300 y'amatora kuri 227 ya Clinton. Aho rero niho Trump yatsindiye bita Hillary Clinton ku majwi 308 mu gihe Clinton rero afite 227. Intsinzi ya Trump yabonaga rero ari imyigaragambyo ya politiki ndetse no kurwanya Washington ndetse nuko ibintu byagiye bigenda. Hanyuma rero ubwo Trump yinjiraga muri presidence 2017 aho yayoboye guhera 2017 kugera 2021. Hanyuma rero gutangaza ku mugaragaro cyangwa inauguration ya Donald Trump rero yatangijwe n'umwanya rero ku mwanya rero wa perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 20 Mutarama, aho ni 20 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2017. President rero yagaragaje impinduka zikomeye muri politike yo muri Amerika ndetse yibanda ku kuvugurura amategeko ndetse no kugabanya imisoro ndetse na politike y'ububanyi n'amahanga yo guhangana. Politike rero y'ingenzi ndetse n'ibikorwa yagiye akora abinjira n'abasohoka. Imwe rero muri politike itavugwaho rumwe na Trump ni imyifatire rero ye kubimukira. Yashyizeho rero itegeko ribuza ingendo ibihugu byinshi ndetse byiganjemo abayisilamu. Atanga rero igitekerezo cyo kubaka urukuta ku mupaka rero w'amajyepfo ya Amerika, kandi afata ingamba zo kugabanya abimukira mu buryo bwemewe n'amategeko. Igabanwa rero ry'imisoro, Trump yashyizeho umukono ku itegeko gahunda nyamukuru no kuvugurura imisoro mu mwaka wa 2017. Hanyuma rero yagabanyije igipimo cy'imisoro y'amasosiyete kandi igabanya imisoro ku giti cye cy'umuntu ku giti cye, ndetse abakenguza amategeko cyangwa abantu bashinzwe amategeko bavuze ko rero byagize akamaro kanini ku bakire, mu gihe rero ababishyigikiye bavuga ko rero bizamura ubukungu. Hanyuma rero politiki y'ububanyi n'amahanga, Trump akaba yarakurikiranye politiki y'ububanyi n'amahanga ya Amerika ya mbere, ndetse akura Amerika mu masezerano mpuzamahanga nk'amasezerano y'ikirere ya Paris ndetse n'amasezerano ya kirimbuzi ya Iran ndetse n'ubufatanye bwa Trans-Pacifica. Hanyuma rero akaba nanone yarakomeje kandi inzira yo guhangana n'Ubushinwa, ashyiraho rero imisoro, kandi rero akorana na diplomasi itaziguye n'ubuyobozi bwa Korea ya ruguru ya Kim Jong-un. Hanyuma rero ikindi cyakurikiyeho ni kudahanwa rero. Trump muri 2019 akaba yaraciwe n'umutwe wa politike n'umutwe w'abadepite ashinjwa rero gukoresha nabi ububasha no kubangamira kongera ijyanye n'imikoranire na Ukraine. Akaba rero yagizwe umwere
na Sena mu ntangiriro z'ibihumbi 2020 asigara rero ku butegetsi. Hanyuma icyorezo cya COVID-19 cyaje, ndetse icyorezo rero cyerekanye imwe mu mbogamizi zikomeye zatewe na Perezida Trump. Ubuyobozi bwe rero bwahuye n'ibibazo n'ikibazo cyane cyane cyo gukemura iki kibazo, harimo rero gupfobya ubukana bwa virusi hakiri kare rero, ndetse no kugira ubutumwa budahuye. Icyorezo rero cyagize uruhare ku buzima rusange bw'abaturage ndetse no ku bukungu. Hanyuma mu mwaka wa 2020 amatora ndetse na nyuma yayo gutsindwa rero kw'amatora, mu matora ya perezida mu mwaka wa 2020 Trump yiyamamarije kongera gutorwa, ndetse n'uwahoze ari vice perezida we ari we Joe Biden. Nubwo rero kwiyamamaza gukomeye, Trump yatsinzwe rero amatora, Biden yatsinze amajwi ya rubanda ndetse atsinda n'amajwi y'ishuri ry'amatora ku majwi menshi. Hanyuma rero ibi birego byanzwe rero n'inkiko ndetse n'abashinzwe amatora, aho rero hari ku ya 6 Mutarama mu mwaka wa 2021, aho rero agatsiko k'abashyigikiye Trump bateye rero kuri Capitol ya Amerika, ndetse bagerageza kubashyigikiye. Agatsiko gashyigikiye Trump bateye kuri Capitol America ndetse bagerageza guhirika ibyavuye mu matora ku nshuro ya kabiri. Perezida rero w'inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite, yashinjwaga rero ku nshuro ya kabiri, ashinjwa rero gushishikariza abantu kwigomeka, ariko rero yongera kugirwa umwere na Sena. Nyuma rero yo kuba perezida cyangwa nyuma ya perezidanse, ibyagiye biba ku ngaruka ndetse n'umurage wa Donald Trump. Yaratsinzwe 2021 kuva rero yatangira imirimo muri Mutarama 2021. Trump yakomeje rero kuba umuntu ukomeye muri politiki ya Amerika, akomeje rero kugira uruhare rukomeye mu ishyaka rya Repubulika, kandi rero yemeza ko rero azongera kwiyamamaza kuba perezida mu mwaka wa 2024. Ibibazo rero byemewe n'amategeko cyangwa legal challenge yagiye ahura nazo. Trump yahuye n'ibibazo byinshi byemewe n'amategeko nyuma yo kuba perezida, harimo perezida rero ku bikorwa by'ubucuruzi ndetse no kugira uruhare mu gitero cyabaye kuri Capitol ngo twagiye tubibabwira. Ibyo rero bikaba ari ibyagiye biba kuri Trump ubwo yamurizaga rero kuba perezida mu mwaka wa 2021, ariko avuga ko mu mwaka wa 2024 azongera kuba perezida. Reka rero tuzakomeza guhura mu gice cya kabiri, tugiye tureba rero uko Donald Trump noneho yaje kuza kuyobora Amerika mu mwaka wa 2025 muri zinangiriro, ndetse akaba yatangiye anafata imyanzuro ikomeye. Ntucikwe.